Kapuso karong muntaga atong makauban ang usa ka half Indian ug very cool doctor in town na si Dr. Suji Mansukani. Maayong buntag, Doc, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Good morning. Thank you for inviting me. Okay naman, medyo busy na ulit. No? Dumadami na yung patients sa hospital otherwise. Doc, it's really our immense pleasure na makasama ka dito sa At Home. And we do love to get to know you even better, especially ang imuhang life, not only as a doctor, but also as a band member naman ng Bandang Amana. Share with us, Doc, ang kwento ng buhay mo. Giyon sa ba din mo ni pag-balance ang imuhang duha ka-importante na career sa imuhang kinabuhi? Unsa ba na ako pagsabay? Time management, I would say, no? So syempre, priority, but my priorities are very clear, manggod, no? So priority gyud na ako ang pagiging doktor, priority na ako akong patients. Pero ginatry gyud na ako na mahuman na ako everything as early as I can. So I start my day really early para ang goal na ko by around 4-5 p.m. human na pud ko. Kay para after that, change life na pud ko. Drummer, banda na pud pagkagabi, no? So time management lang, time management. Sa lahat naman ng mga pwede mo maging profession, what made you decide to become a doctor? And secondly, sa tanang pong mga musical instruments nga nung drums man ang imuhang napiling nga tugtugon. Katong ang pagiging doktor, no? Kay I don't think I've ever thought of any other profession gyud. Wala gyud ko lain na nahibaw-an, pagiging doktor lang. Doctor manggod akong dad, dentist pud akong mom. So kinalakihan ko na talaga yung mga doctors. Sa music, ganahan na gyud kaayo kog drums, no? I started playing the drums when I was in grade 5. So mga 10, 11 years old. Sa high school, I had my first band. And then college, dito na tong nagdugay na ako na band, katong Back by Midnight, all-female band pud ni ato. Doc Suji, we know that as a doctor, very hectic kaayo ang inyong schedule. Well, we're very curious, paunsa ba nimo nahatagan og time naman ang inyong passion sa pagtugtog sa inyong banda? Ang music manggod ang nag-serve as stress reliever na ako noon. I think nakatabang kaayo siya sa akong journey as a doctor. Kay kanang ang stress dili man gyud na malikayan, labi na pag nagamedicine ka or kanang naa kay mga pasyente na ginahandle. But ang music, labi na ang playing the drums for me, no, nakatabang siya para ma-relax ko, kana magawas na ako mga frustrations, akong mga feelings, no. Diha na ako na siya ginabundak tanan sa music and sa pag-drums na ako. So dili gyud na ako siya kaya i-let go. I think na ingon lagi nila na once you only stop being a musician pag mawala na tong passion nimo sa pag-play. So despite the very busy schedule of being a doctor, no? So dili gyud nako na siya mabuhian pa. Para baka nimo, Doc, unsa ang naa sa music, especially sa pagtugtog o drums nga dili nimo kinikayang biyaan despite the very big responsibility na imuha pong gina-carry as a doctor? So actually, so sa medicine, no, challenging good siya in all aspects, no? Emotionally, physically, mentally, spiritually, financially, tanan ng ali na hibaw-an nimo kana ng challenge sa medicine, no? But ganahan manggod ko sa akong ginabuhat, no? So that's why I still push, no? I push and I try my best to be the best doctor that I can be. Sa music naman, no, ang challenge ko syempre yung time pa rin, no? Kasi like I said from the start, ang priority gyud na ako ang pagiging doctor, priority na ako ang akong mga patients. So usahay kind of frustrated kay feeling na ako stunted ang akong growth as a musician, kung unsa na lang wala na ako naga-improve ba. So ang akong resolution wake up early para I can do more things. I can play music pa, no, pag na ako'y extra na time. What keeps you going, Doc? What inspires you to continue to serve the people and at the same time pursue your passion for music? To serve people, akong patients gihapon, no. So maski unsa ka kapoy, unsa ka lisod ilang case, but at the end of the day, kanang mag-thank you lang ang imong patient sa imo, malipay na ka, no? Kana lang man gyud ang gusto sa doktor, no? Kanang makatabang and then feeling nimo na satisfy ang patient sa imong gibuhat sa ila, no, sa imong service. Maski limited, dili man ta si Lord, no, naalang gyud tay limitations as people, we can only do so much. But when you see that patients appreciate the effort that you do, no, that's enough already, no? That's enough to keep us going as doctors. As a musician naman, akong bandmates, they keep me going, they keep me grounded, no, they remind me, hoy, tugtog ka na, ganyan. And when I see our local artists, no, pag mutan-aw ko gigs,
and then ma-inspire ko na parang, ay, gusto ko rin tumugtog ulit. So pagkagabi niya nang manood ako ng gig, tutugtog na ako niyan ulit, no? So yun yung nagpo-push sa akin to keep going. Lastly, Doc, ano na ba kayo mensahe naman sa tanan natong mga Kapuso viewers? Yes, siguro for the youth, for those who are still trying to find their way, no? Kung nag-decide unsa ba ang career akong gusto in my life, no? I think you will never go wrong if you do something that you love. Like they say, no, if you love what you're doing, you never have to work a day in your life. Salamat kaayo GMA for inviting me here to share my story, and thank you pod for supporting local artists. Dagan kaayong salamat, Doc Suchi, sa paghatag sa imuhang time kanamo. Thank you so much and stay safe. Thank you. Ingat. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.